Dobro večer svima. Dobrodošli u 13. sedmicu predavanja DevOps Mentorship programa. U ovoj sedmici ćemo imati dva gosta predavača. Večeras ćemo imati kolegu Viktora Fačića, a sutra ćemo imati kolegu Urbana Jurcu. Predavanja koje ćemo imati sa njima dvojicom će trajati po sat vremena. U međuvremenu dok ne krenemo da pričamo sa kolegama, mi ćemo se vratiti na naš standardni raspored i večeras ćemo pričati o servisu koji se zove Elastic Beanstalk unutar AWS. Mi smo se do sada upoznali sa nekoliko compute servisa. Prije svega upoznali smo se sa EC2 instancama koje nam daju na raspolaganje compute resurse, odnosno CPU, memoriju i uz pomoć Elastic Block Storage servisa dobijemo storage na raspolaganje. Međutim, kada smo radili deployment aplikacije na EC2 instancu, morali smo da odradimo nekoliko koraka prije nego što bi ta naša aplikacija mogla da se uopšte deploya i nađe dostupna krajnjem korisniku. Pa samo trenutak da ja sad otvorim ovdje naš alat za crtanje dijagrama. I ako se sjetimo jednih od naših prvih predavanja, kada smo pričali generalno o cloudu, spomenuli smo da postoji nekoliko različitih vrsta servisa, odnosno da postoji tu software as a service, platforma as a service, infrastructure as a service i tako dalje i tako dalje. U zavisnosti od toga koji od tih vrsta koristimo, cloud je taj koji će preuzeti na sebe veći dio odgovornosti. Pa tako kada koristimo resurse iz našeg on-premises data centra, mi smo da u tom slučaju odgovorni i za mrežno okruženje, i za storage, i za servere, virtualizaciju tih bare metal mašina, instalaciju operativnog sistema i virtualizaciju na tim serverima, zatim zaduženi smo za podatke i na kraju smo zaduženi za samu aplikaciju. I to bi bilo to on-premise okruženje. Ako pređemo sada u cloud i kada govorimo o infrastructure as a service, servisima unutar clouda, jedan od primjera infrastructure as a service servisa bi bile EC2 instance. Kada govorimo o EC2 instancama, AWS, odnosno Cloud Provider, će se u tom slučaju za nas pobrinuti za mrežno okruženje, za storage, za servere, za virtualizaciju, a na nama, kao na korisniku usluga clouda, je da izaberemo koji operativni sistem ćemo koristiti, da se pobrinemo da imamo instalirane zadnje update na tom operativnom sistemu, zatim da instaliramo sve neophodne biblioteke koje su potrebne našoj aplikaciji, da se brinemo za podatke i na kraju da instaliramo našu aplikaciju. To ste vidjeli kada smo radili deployment Java aplikacije, kako smo tamo trebali instalirati onaj Maven, kako smo trebali instalirati prvo Javu na početku, nakon što smo odabrali operativni sistem koji ćemo koristiti i tako dalje i tako dalje. Tako da vidjeli ste da je prije same aplikacije, odnosno prije samog deployment aplikacije bilo potrebno napraviti nekoliko koraka. Kada govorimo o platform as a service servisima, u tom slučaju se cloud provider umjesto nas brine za sami operativni sistem na kojem će se ta aplikacija nalaziti i cloud provider nam daje na raspolaganje sve potrebne biblioteke koje su neophodne da bi naša aplikacija radila. Na nama je samo da u tom slučaju odaberemo koji tip aplikacije, odnosno koji programski jezik, koji framework ćemo koristiti za našu aplikaciju, a cloud provider će u pozadini prepoznati i pripremiti za nas okruženje kako bi mi mogli što brže tu aplikaciju da deployamo. A kada govorimo o software as a service servisima, onda nam cloud provider daje na raspolaganje čitavu aplikaciju i brine se o svemu tome za nas u pozadini. Mi do sada, svi korisnici koji imaju mobilni uređaj, imaju pristup internetu, danas većinom koriste software as a service aplikacije preko tih svojih mobilnih uređaja. Mi ćemo se večeras fokusirati na jedan servis iz kategorije platform as a service servisa, gdje ćemo pričati nešto više o Elastic Beanstalk servisu.
Elastic Beanstalk je servis, je jedan od starih AWS servisa koji omogućavaju deployment aplikacije koristeći platforme za servis pristup, odnosno Elastic Beanstalk je servis iz kategorije Platform as a Service servisa, dok je EC2 instanca iz kategorije ovih Infrastructure as a Service servisa. Pa, ajmo se sada prebaciti ovdje unutar naše AWS konzole i unutar naše AWS konzole ćemo pretražiti po servisu Elastic Beanstalk. Kada otvorimo servis Elastic Beanstalk, vidimo da unutar tog Elastic Beanstalk dashboarda mi imamo aplikacije, imamo okruženje. Prva stvar koju ćemo mi uraditi kada uđemo unutar našeg Elastic Beanstalk okruženja je da ćemo reći da želimo da kreiramo aplikaciju. Kada ja kažem ovdje create application, AWS nas pita koji to tip aplikacije mi želimo. Da li želimo web server, odnosno web aplikaciju da deployamo ili želimo neku worker aplikaciju. Šta bi to bile worker aplikacije? Pa worker aplikacije bi bile aplikacije gdje vi u pozadini trebate neke compute resurse da biste na njih offloadali jedan određeni task i da ti worker nodovi taj task odrade i nakon toga se oni mogu ugasiti ti worker nodovi. Znači ne trebaju vam biti non stop pokrenuti. Mi želimo u ovom slučaju da deployamo našu web server aplikaciju, pa ćemo onda upisati ovdje da se radi o week 13 web app Elastic Beanstalk korišćeno stranicu EB. Dole će se automatski za nas upisati ime našeg okruženja kojeg želimo ime našeg okruženja, pa ćemo mi izmijeniti ime okruženja i ćemo napisati da ime tog okruženja dev. Želimo da kreiramo development okruženje i sad nam ovdje AWS nudi opciju da automatski generiše domensko ime za ovaj naš Elastic Beanstalk. Pa mi ćemo ovdje upisati domensko ime ovako. To domensko ime je dostupno. I zatim nas pita koju to platformu mi želimo da koristimo za našu aplikaciju. Mi sada ovdje možemo da izaberemo platformu, odnosno tip aplikacije koji ćemo raditi ovdje deployment. Mi od ranije imamo primjer ovdje aplikacije Node.js i imamo Java aplikaciju. Otići ćemo na našu organizaciju. I u dijelu repozitorij mi ovdje imamo ovu našu Node.js simple aplikaciju. Šta ćemo mi sada odraditi? Mi ćemo reći da želimo da koristimo Node.js. Samo da vidimo koja je ovdje verzija Node.js-a. Imamo to je pisano. Mislim da je bio, jel se neko sjeća koji je bio verzija Node.js-a? Ovdje mislim da je bio Node.js 14. Ili je bio 16, ne sjećam se tačno. Nije ni bitno. Odabrat ćemo ovdje da je platforma Node.js. Zatim mi sada ovdje trebamo izabrati verziju Node.js-a koju ćemo da instaliramo. Ja mislim da je bio Node.js 16. I ovdje sada imate verzije platforme koje vam AWS daje na raspolaganje. Te verzije platforme obuhvataju, pošto AWS non stop izbacuje ažurirane AMI imidže na kojima, koji stoje u pozadini ove platforme, jer u pozadini Elastic Beanstalka nije ništa drugo nego EC2 instanca na kojoj je AWS za nas instalirao Node.js, instalirao sve neophodne pakete, pa oni nam ovdje nude na raspolaganje te različite verzije. Kasnije ćemo pokazati u dokumentaciji gdje možete vidjeti više informacija o tim verzijama. Nakon što smo odabrali verziju naše platforme, preporuka je svakako da birate uvijek zadnju dostupnu verziju. Ovdje nas sada AWS pita da li želimo da odradimo deployment vlastitog koda, da li želimo da uradimo deployment naše vlastite aplikacije na način da uradimo upload koda ili želimo neku simple aplikaciju, odnosno sample aplikaciju. Mi ćemo ovdje sada odabrati da želimo sample aplikaciju i nakon toga treba da odaberemo
Nakon toga treba da odaberemo kako će da izgleda ovo naše okruženje. Mi tu imamo Elastic Beanstalk okruženje sa jednom instancom koje bi trebalo da bude unutar free tira. Imamo okruženje sa spot instancama, imamo visoko dostupno okruženje i imamo custom konfiguraciju. U zavisnosti od toga, ako mi sad ovdje odaberemo single instance, AWS će nam u pozadini kreirati našu aplikaciju na jednoj instanci. Naravno, pošto to nije najbolja praksa, mi ćemo ovdje izabrati custom konfiguraciju kako bi mogli da iskonfigurišemo naš Elastic Beanstalk na način na koji to nam odgovara. Ja sad kažem ovdje next. I sada ovdje on od nas traži da kreiramo nove role. Ja ću reći da nam kreira novu rolu koja se zove AWS Elastic Beanstalk Service Role. Zatim, ukoliko mi imamo potrebu da pristupamo EC2 instancama, potrebna nam je key pair. Znači da pristupamo EC2 instancama koje se nalaze unutar Elastic Beanstalk okruženja, neophodan nam je key pair koji ćemo koristiti za pristup instancama. Mi od ranije imamo kreiran ovaj v8 key pair, pa ćemo njega ovdje izabrati. I sljedeća stvar je da izaberemo EC2 instance profile, odnosno AM rolu koja će biti zaključena za naše instance. Pa mi možemo izabrati neku od rola koje smo ranije kreirali. U principu, ako naša aplikacija koja će se nalaziti na ovo EC2 instanci treba neke specifične role, onda bi ovo bilo mjesto gdje ćemo tu rolu odabrati. Ajmo kreirati jednu posebnu rolu. I ovdje ćemo u dijelu role reći create role, AWS service, EC2 service će koristiti tu rolu i ovdje ćemo reći da želimo da damo S3 full access. S3 full access. Dobro. Next. Ime toj role EC2 Elastic Beanstalk. EC2 Elastic Beanstalk. Sada smo trebali ovdje da možemo. Aleksandar kaže da smo koristili Node.js 14. Vratit ćemo se onda nazad na prethodni korak da odaberemo Node.js 14. Ne sjećam se što smo mi ovdje odabrali 16. Ok, Aleksandra, hvala. Ovdje izabrat ćemo Node.js 14 i ponovo sample application, custom configuration, next. I sada ćemo ovdje odabrati ovaj naš instance profile koji smo kreirali, EC2 Elastic Beanstalk. I nakon toga ćemo reći next. I sada AWS od nas traži da konfigurišemo za početak VPC unutar kojeg će se naša aplikacija nalaziti. Odnosno unutar kojeg će se nalaziti naš Elastic Beanstalk. Mi od ranije imamo kreiran ovaj naš dev VPC i mi sada možemo ovdje da izaberemo subnete unutar koji će se nalaziti naše EC2 instance koje se nalaze unutar ovog Elastic Beanstalk okruženja. Mi ćemo izabrati ovdje javne subnete i vidite koliko je zgodno što smo kad smo kreirali ovaj VPC davali imena VPC-u koja nam odmah upućuju o kojem tipu subneta se radi, da li je to javni ili privatni subnet. Dalje, Elastic Beanstalk nas pita da li mi želimo da odmah integrišemo i bazu podataka na koju ćemo se povezati. Ovdje to možete da odradite. Međutim, taj dio ćemo preskočiti zato što naša aplikacija ne koristi bazu podataka. I nakon toga, ukoliko ste izabrali bazu podataka, ovdje biste izabrali subnete unutar koje bi se ta vaša baza podataka nalazila, a to bi bio vjerovatno, ako smo slijedili neke najbolje prakse, to bi trebao biti privatni subnet. Nakon toga, mi ćemo sada ovdje dodati tagove. Prije svega, dodat ćemo tag koji se zove name, Elastic Beanstalk server, web server. Da ćemo ovdje created by koje je kreirao okruženje da znamo.
da ćemo e-mail da znamo kako kontaktirati ovog kolegu koji je ovaj resurs kreirao, da ćemo, možemo dati i projekat kojem ovo okruženje pripada. Project, pa je to, jel, recimo da imamo neki projekt koji se zove Week 13. I sada ćemo reći ovdje next. Nakon toga mi ovdje možemo da izaberemo koji tip diska želimo da koristimo za naš Elastic Beanstalk, za naše Elastic Beanstalk okruženje kao boot device, kako bismo imali veću brzinu, odnosno kako bismo brže podizali naše EC2 instance, možemo ovdje davati ovaj provision DIOPS. Međutim, mi ćemo davati general purpose tip 3 SSD diska, veličina 10 gigabajta, i sada trebamo ovdje da kreiramo, odnosno da odaberemo security grupu koju ćemo koristiti za naše EC2 instance. Pošto mi ovdje nemamo security grupu nemamo security grupu kreiranu za naš web server koji se nalazi unutar Elastic Beanstalka, mi možemo ovdje odabrati neku od ranije kreiranih security grupa, jer vi ovo možete kasnije i izmijeniti u postavkama. Ali evo, šta možemo odraditi? Možemo odabrati ovu security grupu ovdje. I nakon toga dolazimo do dijela gdje trebamo da odaberemo na koji način će raditi naša autoscaling grupa. Mi ćemo odabrati da imamo load balance autoscaling grupu sa minimalno 2 instance, sa maksimalno 4 instance, on demand tip instanci, ok, koja je arhitektura, koji tip instanci ćemo izabrati. Izabrat ćemo T3 small, u stvari možemo izabrati T2 ili T3 u kojoj regiji se nalazimo, možemo ovdje T3 small. Dobro. Dalje ovdje imate AMI ID. AMI ID je automatski za vas ovdje upisan. I ako odemo mi ovdje u dio EC2 instanci i ako pretražimo po ovom ovdje AMI ID, kažemo ovdje public images, vidimo da je to AMI image koji je kreirao AWS. Vidite ovdje po njegovom imenu da je to AMI image koji se koristi za Node.js Amazon Linux instance. Dakle, AWS ima unaprijed spakovan AMI image koji ima sve ono instalirano što nam je potrebno da bi naša Node.js aplikacija radila. Ako se sad radimo ovdje na Elastic Beanstalk, ok, na koji način će da radi šta će da bude trigger za našu autoscaling grupu, možemo ovdje reći da će to biti CPU utilization, period ćemo smanjiti, dobro, ok, i sada ovdje birate load balancer network settings, odnosno unutar koji subneta će da se nalazi vaš load balancer. Naravno, load balancer, pošto želimo da je publicly available, mi ćemo izabrati ove public subnete. I nakon toga pita nas koji tip load balancera želimo. Mi želimo application load balancer. I naravno, ovdje trebamo sada izabrati listener load balancera. To će biti port 80. I imamo ovdje isto ovaj port 80. Da li želimo da konfigurišemo neke nove rulove? Za sad ne. I možemo ovdje reći next. Ukoliko želimo da imamo neki health reporting, ovdje možemo da odaberemo šta to želimo da provjeravamo za našu aplikaciju kada je u pitanju utilizacija resursa. Možemo da provjeravamo zdravlje naše instancije, možemo da provjeravamo load, možemo da provjeravamo koliki je broj requestova imao errore. I ovdje ćemo dalje reći, ako želimo logove, možemo te logove dalje da proslijedimo unutar CloudWatch log streama, ne želimo.
Ako želimo da radimo automatski update ove platforme, odnosno ovog imidža, u koje vrijeme će se to odraditi. Dobro. I ako se dogodi neka izmjena na našom aplikacijom, ovdje možete upisati vaš e-mail da dobijete notifikaciju o promjenama koje su nastale nad vašom aplikacijom. Ovdje imate dostupne različite opcije deployment. Kada budemo pričali o CI/CD okruženjima, onda ćemo da objasnimo šta to znači ove različite opcije deploymenta. Mi ćemo sada ostaviti ovdje u procentima 100%. I rolling update će biti deaktiviran. I vidite ovdje sada platform software, ovdje imate dio koji se tiče web servera, možete odabrati, znači samo ovdje odabrati Nginx, ok, kažem sad ovdje next. I šta se dešava sada u pozadini, nakon što sam ja ovdje kliknuo next, imamo ovdje review stvari koje sam odabrao za ovo svoje okruženje, odnosno za ovu našu aplikaciju. Pregledat ću što sam odabrao, vidim da je sve ok. Sljedeća stvar će biti, da kažem, submit. Dobro. Nakon što sam rekao submit, AWS će u pozadini početi da kreira naše okruženje, naš Elastic Beanstalk environment. Pa hajmo sada vidjeti šta se dešava sada u pozadini, odnosno šta to AWS radi. Vidite da je on ovdje pokrenuo akciju Create Environment. Nakon što je pokrenuo akciju Create Environment, on je automatski kreirao S3 bucket pod ovim nazivom na kojem će smjestiti sve podatke o našem environmentu. Ako odemo sada na S3, mi možemo vidjeti taj S3 bucket koji je Elastic Beanstalk kreirao za nas. Evo ga vidite ovdje. Vidite da se unutar tog bucketa nalaze svi podaci koji su vezani za naš Elastic Beanstalk environment. Šta se dalje dešava? AWS je za nas kreirao security grupu. Vidite ovdje, kreirao security grupu. Da vidimo kako je to security grupu kreirao. Ako odemo ovdje u EC2 instanciji, kažemo ovdje dole security groups. Pretražimo po ID-u. Ne vidim što je tu security grupu, ne znam zašto. 6C. Možda kao čolarni kreiran autoscaling grupa. Kreirana autoscaling grupa, dobro. Kreirana je target grupa za naš load balancer. Nam se radi ovdje u EC2 instance i ovdje ćemo se prebaciti na load balancere. I vidimo znači ovaj load balancer koji je kreiran za Elastic Beanstalk. Dobro, vam se vrati nazad. Kreiran je Cloud Čalar. Evo je autoscaling grupa. Znači u pozadini AWS automatski za nas kreira sve ove resurse. Ako se sjetite koliko smo mi samo morali da klikamo da bismo podesili autoscaling grupu, da bismo podesili load balancer, sada vidimo da će AWS za nas u pozadini automatski sve te resurse kreirati. Ako se sjetite, kad smo pričali o defaultnom VPC-u, rekli smo da postoje određeni servisi kojima je neophodan, ukoliko vi nemate kreiran vaš vlastiti VPC, neophodan je taj neki defaultni VPC unutar kojeg će se ti resursi kreirati. Elastic Beanstalk je jedan od tih servisa kojima je neophodan VPC, odnosno neophodan mi je defaultni VPC da bi on mogao unutar tog defaultnog VPC-a da smjesti sve te resurse. Ok, instance deployment completed successfully. Imamo tu
žao nam se da nismo specificirali Node.js verziju unutar package.json fajla. The deployment didn't install a specific Node.js version. Dobro, vidjet ćemo kako je to utjecalo na naše okruženje. Ali evo vidimo da je instance deployment successful i ako mi sad odemo ovdje ako odemo ovdje u dio instance, vidimo da mi sada ovdje imamo dvije instance koje su u statusu running. State je i vidimo, ako sada pogledamo tagove te dve instance, vidimo da one pripadaju, da te dvije instance prije svega pripadaju autoscaling grupi, da su kreirane od strane ovog korisnika, da pripadaju tom projektu i da pripadaju ovom Elastic Beanstalk environmentu, dev web app environment. I ako se vratimo sada ovamo na naš Elastic Beanstalk, prebacimo se u dio environments, vidimo da je health tog environmenta još uvijek u statusu pending, zato što ove instance se još nisu podigle. Međutim, mi ovdje imamo jednu domenu preko koje će taj naš Elastic Beanstalk biti dostupan. Vidimo da je već ta naša aplikacija ovdje up and running. Vidite, ovo je jedna simple Node.js aplikacija koja je pokrenuta preko Elastic Beanstalk environment. Sad, ako pogledate vi šta je sve AWS za vas kreirao, u pozadini vidjet ćete da je automatski su kreirane security grupe, automatski su kreirane CloudWatch alerti, automatski je kreirana autoscaling grupa, load balancer, target grupa, sve je automatski za vas kreirano. I vidite koliko je vam u stvari sada ovdje proces olakšan u odnosu na ono kada smo sve te stvari morali da kreiramo ručno. Evo tog load balancera i ako sada mi ovdje pogledamo, DNS name tog load balancera, možemo našoj aplikaciji, vjerujem, pristupiti preko tog load balancera. Evo tog load balancer endpoint. Šta smo mi mogli sada ovdje još uraditi? Mogli smo ovdje Elastic Beanstalk konfigurisati na način da koristimo HTTPS, pa da koristimo SSL certifikat koji je iz AWS Certified Managera. Međutim, poenta je bila da pokažemo upotrebu ovog servisa, platforma za servis, gdje vidjeli ste šta smo mi odradili. Mi smo samo rekli, ovo je kod naše aplikacije i ovo je programski jezik, odnosno platforma za koju mi hoćemo da nam ti kreiraš okruženje. I AWS se pobrinuo za sve ovo ostalo umjesto nas. Jel primjećujete razliku u odnosu na ono kada smo kreirali EC2 instance? Super. Sad, Elastic Beanstalk je bio vi danas unutar AWS-a imate 17 različitih servisa koji vam omogućavaju da pokrenete kontejnere unutar AWS. Međutim, prije pojave svih tih servisa, Elastic Beanstalk je bio prvi servis koji je omogućavao da radite deployment na ovako brz način unutar AWS. I Elastic Beanstalk je servis koji je sada nešto manje popularan i manje korišten. Međutim, ja ga i dalje smatram jako korisnim iz razloga što vidjeli ste u par klikova miša vam omogućava da napravite okruženje, da deployate vašu aplikaciju. Ajmo sada vidjeti da li bi mi kojim slučajem bilo u mogućnosti da deployamo ovdje ovu našu Node.js simple aplikaciju unutar ovog našeg Elastic Beanstalk environment. Da bismo deployali tu aplikaciju na naš Elastic Beanstalk, potrebno je otići ovdje na taj naš na ovu našu aplikaciju. Evo ovdje naše aplikacije. I da vidimo ovdje imamo li opciju da radimo update unutar dijela applications, actions, view application versions. Ovdje imamo različite verzije aplikacije, međutim, ajmo se ovdje prebaciti na environment.
Evo, ovdje možemo sada da uradimo upload nove verzije koda. Ok, da vidimo kako to možemo odraditi. Ok, ajmo preuzeti zip file naše aplikacije. To sad što ćemo raditi u principu i nije praksa. Zato je nikad ne deployate vašu aplikaciju kao zip file. Međutim, evo mi smo sada preuzeli zip file naše aplikacije. Reći ćemo ovdje unutar Elastic Beanstalk okruženja. I reći ćemo ovdje upload and deploy. Izabrat ćemo file naše aplikacije. Izabrat ćemo ovdje da je to sada verzija 1.0.0. Ok, reći ćemo ovdje deploy. Šta se sada dešava? Sada će AWS u pozadini za nas napraviti deployment ovog našeg koda, ove naše aplikacije. Vidjeli ste malo prije. Vidite odmah ovdje da je environment update je započeo. I ovo je bila naša aplikacija malo prije. Sada ćemo vidjeti šta se dešava sa našom aplikacijom. Još uvijek je tu stara verzija. Vratimo se ovamo da vidimo šta se dešava sa Elastic Beanstalkom. On je započeo update. Vidimo šta se dešava sa EC2 instancama. Ako se vratimo ovdje u dio instanciji, vidimo sljedeće. Ako upišemo gore dev web app, ovaj filter mi ne radi učito. Ne mi je jednako. Ok. Sad bi AWS trebao da na ove iste instance odradi update aplikacije. Da vidimo šta se desilo ovdje. Imamo neki error. Aborting the operation. Zašto je update pao? Update je pao. Fail to generate prop file. Provide one of these files. Package.json, server.js, or app.js deployment failed. Ok, mi sada ovdje možemo da vidimo logove. Zašto je sad ovaj naš update, iako je pao, ono što je zanimljivo je da je prethodna verzija aplikacije i dalje online, što znači da naši korisnici u pozadini nisu vidjeli da je nama u stvari deployment naše aplikacije pao. Pa ćemo sada da se vratimo ovdje nazad na naš Elastic Beanstalk environment i ovdje prije svega možemo otići u dio logs i možemo sada reći request logs. I šta možemo tražiti? Možemo zatražiti sve logove sa naše EC2 instance, a možemo zatražiti samo zadnjih 100 linija loga. Međutim, kada ste zatražili sve logove, morate malo sačekati da bi vam se ovi drugi logovi ponovo bili dostupni. Ne možete zahtijevati logove uzastopno, nego trebate sačekati da vam AWS isporučite logove na način kada vi prvi put zatražite full logove u pozadini instance, radi se download tih logova i morate sačekati da environment pređe ispravno stanje da biste mogli ponovo raditi download logova. Ajmo se vratiti ovdje. Requested environment info, dobro. Logs i reći ćemo ovdje dajemo zadnjih 100 linija. Evo tih zadnjih 100 linija. I sad ćemo ovdje da vidimo šta imamo to u logovima i šta se u stvari dešavalo sa našim deploymentom aplikacije. Engine log. Nas zanima ovdje ovaj EB engine log. Da vidimo šta se desilo. Evo vidite koja se komanda pokrenula. Dobro, ta komanda nam nije interesantna. Up deploy.
Radi se download aplikacije. Dobro. Radi se ekstrakt fajlova. I kaže ovdje, there is no package.json file. I evo error. Up deploy, check profile. Stop running the command. Node.js may have issues starting. Please provide package.json file or add server.js app.js file in source bundle. Da vidimo šta ovaj naš source bundle uopšte ovdje sadrži. Pa mi ćemo sada da vidimo ovu aplikaciju našu što smo preuzeli. I Node.js simple app. Tačka. Gdje kaže up deploy. Check profile. Stop running command error. Node.js may have issues starting. Please provide package.json file. Mi imamo package.json file. Or add server.js app.js file source bundle. Imamo i server.js file, imamo app.js file. Oni su povezani preko package.json file. You include the package.json in your source bundle. Ajmo sad to da vidimo. Ako se vratimo ovdje na naš Elastic Beanstalk okruženje i kažemo ovdje sljedeću stvar. Možemo li editovati konfiguraciju ovog našeg Elastic Beanstalk. Trebalo bi da možemo samo da vidimo gdje se to nalazi ovdje u konzoli. Environment, change version, dobro, Node.js, to nam je u redu. Konfiguracija, dobro, šta imamo za konfiguraciju? Imamo ništa za konfiguraciju što je bilo vezano za postavke naše aplikacije. Infrastruktura je u redu, međutim mi moramo sada provajdamo specifičnosti za našu aplikaciju. Updates. Meni liči kao da treba home, da mu se tapujemo folder. Kao da njega ne može da locira gdje se nalazi package.json. Da, ali to nisam niđe primijetio da možemo staviti. Sad ćemo to vidjeti. Elastic Beanstalk deploy Node.js app. Sad ćemo to vidjeti. Getting started, set up your Node.js using Elastic Beanstalk Node.js. Ajmo krenuti od početka. Dobro, source bundle. Evo ovo je ta njihova bila simple aplikacija koju smo deployovali. Da vidimo šta ona ima u sebi. Da vidimo kako izgleda ta aplikacija koju je AWS deployovao. CD Node.js 2. CD Node.js. Ovo je ta aplikacija koju je AWS deployovao. Primijetite sada ovdje ovaj folder koji se zove EB Extensions. Taj folder u stvari sadrži custom konfiguraciju vašeg okruženja. Šta to znači? To znači ako vi morate raditi neke prepravke nad vašim EC2 instancama u pozadini, u smislu neke putanje ili nešto slično, to radite preko EB Extensions failova, gdje vidite taj fail u stvari sadrži konfiguracijski fail
koji kaže da fajl ovaj se treba iskopirati na ovu lokaciju na toj vašoj EC2 instanci. Međutim, sjećate se da smo mi omogućili ovdje da se možemo spojiti na našu EC2 instancu koja se nalazi unutar Elastic Beanstalk environment. Odabrali smo onaj key pair. Ja sada šta mogu odraditi? Ja mogu reći sljedeće. Instance, ovo je ta instanca i mogu uzeti sada njenu public IP adres, samo da im security grupa šta mi kaže, dozvoljene SSH access sa svih lokacija. Mogu sada reći ovdje cd SSH minus i v8, pa ću ovdje reći IP adresa. Yes. I ja sam sada na ovom Elastic Beanstalk hostu. Vidite. Ja sam sada ovdje na Elastic Beanstalk hostu. I sad bi ja trebao ovdje da mogu da pronađem log fajlove malo brže nego što je to bio slučaj ovdje kad sam ih vidio ovim ovdje linijama. I šta bih još mogao da uradim? Mogao bi ručno da probam pokrenuti ovdje aplikaciju ako je to malo bezvezen način, ali to je bio još jedan od načina. Ako sam otišao ovdje u ovaj cd var direktorij, vidim ovdje ovaj direktorij Elastic Beanstalk i imam tu health d, to nije za moju aplikaciju, cd, da vidimo gdje se uopšte nalazi ova moja aplikacija. Ova moja aplikacija na kojoj lokaciji se nalazi, to ćemo provjeriti u četvrtak, odnosno u srijedu, nakon što prije predavanja sa kolegom Urbanom, zato što će nam se za par minuta pridružiti kolega Viktor na ovom ovdje predavanju, pa ćemo se prebaciti da pričamo sa njim. A ovu priču za Elastic Beanstalk environment ćemo nastaviti u četvrtak.